Rêveberiya naxweşxaneyeke Xezayê diyar kir ku ji ber dorpêçkirin şer ber dorpêçkirin û şer alav û amûr ên pêwîst ji bo karê naxweşxaneyan û çêkirina ameliyatan li ber destê wan nemane. Xeze di aliyê pêdiviyên mirovî di rewşek awarte de derbas ve ji bo jinû ve avakirina navend û avahiyên hilweşiyayê jî hesin, çîmento tiştên din ên pêwîst ji bo avakirinê peyda nabin. Welatiyên sivîl ên li Xezayê dimînin baca herî giran avî şerê didin. Ew niha bi temamî dorpêçkirî ne û çarenivîsa vê heremê di aliyê rêvebirinê de jî nezelale. Li Xezayê rêveberên xweşxaneya şehîdan a El-Eqsayê Raed Hüseynî got ku li Xezayê kêmbûna oksîjînê bûye pirsgirêkeke metirsîrdar. Ji zêdetirî 35 navendên oksîjînê yên li seranserî Xezayê tenê kêmtirîn 12 navend hîn dixebitin. Ew navendên ku hîn dixebitin jî bi kêmasîn parçeyên yedek û dibin kapasîteya xwe de dixebitin. Ev rewş dibe sedema ku jiyana nexweşên ku pêwîstiya wan bi oksîjînê heye, zarokên nûjdayîkbûnê bikeve xeterê. Laliyekî din yek ji rêveberên tenduristiyên li Xezayê daxuya kirin ku alternatîfê wan tenêkevir û perçeyên avahiyên wêrankirî bûn, alternatîfê din tune bûn. Ev alternatîv ji perçeyên ku ji berhemên avahiya hilweşiyayê hatibûn derxistin pêk dihatin. Wan ew bermahî derxistin û ji nû ve bikar anîn. Ji cotmeha 2023 û heta vê gavê Xeza dibin agir û dorpêçê demaye. Şerê di navbera tevgera Hemasê û artêşa İsraîlê de bû sedema ku bi hezarên kesan bên kuştin û careke din koçberî çêbibe. Ev şerî zirareke mezin gihandiye jiyana welatiyên sivîl ji ber ku jiyan li vê herêmê li ber pûçbûnê ye û pêwîstiya jiyana rojane bi zor û zehmetiyan tên peydakirin. Rewşa Xezayê bi vî şêwaziyê di rewşekî zehmet re derbas dibe. Bi taybet em dixwazin vê rewşê jî me binirxînin rojnamevanê Filîstînî Mutez Tebasî wê bi merhebe ji Xezayê em dixwazin wî bigirin veşanê. Hûn xêratin bernameya me. Ez bawer me buriya telefonê Tel Avîv ve ji ber ku aliyê wê baş e ez bawerim deng tê. Em dixwazin bipirsin bi rastî jî rewşa dawî ya Xezayê çi ye niha çi tê jiyan kirin û çawa dibînin? بله گوهرتنین گریدای روشا هری داوی بگومان شخه گوهرتنین هری داوی گوچه بونه وقت چا وزارت تندرستی فلسطینی بری چند روزان را گهانده بو او جی او گو ایدی ناوندین اکسیژنی لغزای و ایران بونه لانجام دنها دالی تندرستی دنتنی کریزک جرزیه یعنی کریزک نویه لی او به تمامی ویرانیک چه بیه گوبریناتی دیتن امنت تنی بحثا کمبونا پیدا کرنا پیدویم تندرستی دکن ام بحثا ویرانیه که ده عالی تندرستی ده تمامی دکن گو روش بروش خرابتر دبه ev rewşa got Xezayê tê de derbas dibe ji ber çend şerrin li pey hev tê kirin û ev zêdetirî 18 salan e Xeze bin dorpêçê de ye vê yekê jî bandoreke xirab li ser aliyê tenduristiyê kiriye got em roj bi roj dibînin nexweşxane ji kar derdikevin û gelek nexweş di rewşeke xirab de derbas dibin gelek textor دوری کار هاتنه خستن درمان نای پیدا کردن لغزای درمانخانه نخوشخانه و به 10,000 نخوشخانه نگو پیوستی آوان به آلیکاری که بلز هیه وک وزارت تندرستی بری چند روزان بری راگ هند بگو ناوندین اکسیژنی پیوستی آن به اکسیژنی هنه گو او بخواه بنگاه کاری
نخوشخانه ji bo ku berdewam bin de ameliyatan de ji alîkarî bi nexweşeyên bêkirin û ji bilî ameliyatan gelek navendên din hene ku oksîjen lazim e divê bê peydakirin ji ber wê kêmbûna peydakirina oksîjenê dêle ku ev xizmeta tenduristî nê pêşkêşkirin. وزارت تندرستی فلسطین راگند گو تنی 12 ناوند جسی و 4 ناوندان کار دکن جبرگو ده شر به اسرائیل را هاتبون بمبا باران کرن یا هری مترسیدار جی اوه گو نها اوه گو اکسیجین پیدا نبید نبرا جناف زیدتری 30 ناوندان تنی نها 4 آمورین اکسیجنی کار دکن جبرگو او کارمندین تندرستی و یه چیکرنا ویواری نما کار بکن جبرگو اسرائیل ناهیله آمورین پیوست در باسی غزهی ببن. ده انجامی ده ناوندا شفا یا تندرستی 10 ناوندین اکسیجینی تیده بونها تنی 2 ناوند لوی نخوشخانه کار دکن بچن گو باندور لواناتیه کرن. باشه از خوازم ویجی جواب بپرسم د دیمنان دا جی پر دیدیتن و بخواجی آنی سرزمان لغزه ویرانی اکی مزن چه بویه کور سر کور نهشتنه روشکی و ساته قوماندن هری زیده جی و دیسا بالکشان سر پیوستین تندرستیه و گوت اف پیوست کنج بو غزه چه برکو هری زیده جی ورده احتیاج محتاجی چه دبه دیسا جی آلیه مروی ده جبو کو آلی کاری بگرن جبو غزه اینها دیسا چه پیوست که بله دالی مروی ده خلق لفر پیوستی اوان بگلک تشتان هیه ام بحثا گلک تشتان دکن جه کی بکرهاتی جبو ومانی نمایه بگمان روشا گوهی دیلگو نخوشی زیده تر بلاف ببن پیوستین تندرستی کمتین پیدا کرن آمورین گریدای تندرستی درمان کمن 5% کم بونه عالی تندرستی ده پرزگری که راست راسته پیوستی که بلازیا غزه به گلک آمورین تندرستی هیه به درمانان هیه به هر وسا گلک نخوشنه پیوستی هم به درخستنا بلز هیه جه غزه زیدتری 21,000 نخوش هنه و بریندار هنه لغزه پیوستی هم به درخستنا بلز جه غزه هنه دالی مروفی ده بحثاوی کت کنگو پیوستی هم به جه که بکرین هاتی هنه زیدتری میلیونک فلسطینی هنه نها دبن کونان ده جیان خود بن سری او کن بکری جیانی ناین هر وها خوارنجی که راست اسرائیل دیله هندک تشت درباس ببن لی پرانی آوان بحانه پیدانا بن و تیرا جخوارنا افقاس خلق ناین لگور داخیانین سازی ناف دولتی اسرائیل دهیله گو هندک تشت درباس بن گلک تشت درباس دبن لی ولاتی لفر نکاروان پیدا بکه نکاروان بدست بخه او خوارن نایب دست خستن جالی ولاتین تبی ویکیم بحثا آوا و خوارنی جی بکن بلی از دخوازم ویجی بپرسم بلا پرسامه داوی به جبر کو دمی مجی پر که مایه لی اف جی هیه نها کی غزه بریود و غزه دست کی دیه تفگره حماس وک ریوبری مایه و بتایبت یام بریار وک بری دستی وان دیه حماس دوی داره در رولا کی چوا دگری سرخواه؟ بگمان نخیر دماغو بحثاوی که بیکرنگو حماس غزه بریو دبه ام بحثا برپرسین سیاسی دکنگو برفرهی هاتن آرمانج گرتن هاتن هدف گرتن نها حالی حاضر غزه نا آرامی که سیاسی هیه باوی که بردوام جی تی بمباران کرن پولیسین سیویل تینه هدف گرتن لغزایی
هێزên پۆلیس تێنە ئارمانجگرتن ji ber vê kê nearamiyeke siyasî heye li Xezayê em nikarin bêjin gonha Hemas Xezayê bawekî temamî Xezayê birêve dibe lê İsraîl dixwaze got ev nearamî û tevhevî li Xezayê hebe naxwaze kes Xezayê birêve bibe. Her car behsa wê kê têkirin got komîteyeke teknokrat a gojaliyê Meclisa Aştiyê Amerîkî ve wê birêve bibe lê İsraîl wê yekê jî qebûl nake. Qebûl nake ew komîte jî derbasî Xezayê bibe ji ber got ew naxwaze rewş li Xezayê vegere wek berî vî şerê İsraîlî ji nû ve desaladariya Filastînî karûbarê xwe birêk bixe. Di berjandiya İsraîlê de got tevhevî hebe, nearamî hebe. İsraîl qebûl nake got hêzên navneteweyî derbas bibe û çawa lehevkirin çêbûye di dema agirvestê de. Ev lehevkirineke aliyê pratîkê de nayê dîtin. Tenê li ser kaxezan heye lê li ser rûyê erdê tiştek tune ye. Ew derbasbûn çê nebûye êrişî berdewam dikin li gelek deverên li Xezayê bawekî rojane xelk têne kuştin ji meha cotmeyê heta 2025 heta niha zêdetirî 1500 şehîd hene, 5000 birîndar hene. Em behsa wêkê dikin got şerê İsraîlê bi dawî nehatiye. Newek rewş newek got İsraîl iddia dike. Rewşa Xezayê niha Xeza di rewşeke trajîdîk de derbas dibe. Bi em dikarin wêkê bêjin got rewşa mirovî bi temamî wêran bûye. Saziyên navdewletî jî behsa wêkê dikin. Saziyên hiqûqî behsa wêkê dikin got wêraniyeke mirovî di Xezayê de tê dîtin. İsraîl jî dihêle got ev rewş bi vî rengî derkeve pêş. Em gelek spas dikin di derbarê vê mijarê de hûn ji Xezayê tevlî veşana me bûn. Rojnamevanê Filîstînî Mûtez Tebasî bi me re bû nêrxandinên xwe kirin. Gelek girîng bû di weşana me de bi me re alîkar bû rewşa Xezayê parve kir. Gelek spas ji bo beşdariya we.